sipira lapha-ke ekhobeni mulamboni nemtajela thethikulwanisa amaphoyisa konake nemtanami apolisa konke amadoda kekhobeni mulamboni inkotela usubasuba thethikulwanisa amaphoyisa konake nemtanami apolisa shintshiwe kumdlalo mure Phipula Benning Liam Penn Phipula Benning Liam Penn uyalidla leliya bhola Liam Penn ufuna ukubathwala bonke kodwa-ke ladliwa kalula nje ibhola lakhe ezoqala phansi kwelafake Orlando Pirates emumva ibona kuvela ngapha-ke nenkundla 10-1 biza amaphoyisa konake nemtanami apolisa sebenza uMzimela olwethu Mzimela the birthday boy uthi apolisa ngizwile kuthiwa uyazalwa namhlanje thumela lapha-ke phakathi ebhokisini bazofuna amakhanda alampona-ke lapha-ke apolisa enkhipha lapha-ke ekhishina phakathi ebhokisini sebenza lapha-ke uSibisi apolisa 10-1 ayiveza kamnandi riyavaya ayindoda Chumashe uthi ngeke imoto zasevali zizolayisha la e-Orlando ngikhona uthi ngeke ivali ilayishe e-Orlando abheka lapha-ke emukele emzuzwini-ke emhlane edlule ukuthi-ke ibimi kanjani lapha-ke i-ball possession 10-1 biza amaphoyisa konake nemtanami apolisa ufuna ukuyiyela lapha-ke apolisa ebisa mnandi ufuna lapha-ke Sevan Murimi riyavaya sibheka lapha-ke Liam Penn Liam Penn ngembukeli ebelapha-ke eqenjini le-Cape Town Spurs kosikhona ndaba athi ayixoxa leyo ndaba isidina sikamahlalela into evule ifriji ingasebenzi Makehleni Makhawula 10-1 biza amaphoyisa konake nemtanami apolisa hamba namadodezwa funa lapha-ke Murimi apolisa-ke manje 10-1 biza amaphoyisa konake nemtanami apolisa qeda amadoda apolisa wenze njani right oma rayifeza bolo sonke esiphezulu-ke sibheka lapha-ke khona khikha yeqembu le-Orlando Pirates Usubuna sebenza Liam Penn Suthu ambamba lapha-ke apolisa uzobhalwa-ke Zikhali uthisha nompempe wozaphe yellow card etholwe lapha-ke Zikhali esidina sikamahlalela into evule ifriji ingasebenzi Khehleza Mtanami 10-1 biza amaphoyisa konake nemtanami fika lapha-ke apolisa sinamorambisa uSuthu esefikile apolisa uthi uyahla uthi umthetho kwagogezona bhola lakhe ozwini apolisa phake iyanela Mputhuma sibheka lapha-ke apolisa iphakamisa-ke apolisa Mputhuma ukhona kodwa Muremi akupheka lapha-ke mukeli yephasa izophelelwa-ke lapha-ke Siyema thatha isikhathi sakhe uSiyema hlala lapha-ke noSipho Chaina Makehleni Makhawula sibheka lapha-ke sidina sikamahlalela ayitevula ifriji ingasebenzi qala phansi lapha-ke lenkundla ufuna lapha-ke uNdaba apolisa Ndaba futhi Makehleni Makhawula engapha-ke lenkundla kwelapha-ke uSiyema riyavaya Sevan Murimi riyavaya uyavula uyavala Kekhobe ya mulamboni ikotola usubasuba Abkatini ya Mudabi Smisi Nemtajela Siyema emufunzo vela lapha-ke Sipho Chaina game management-ke manje le eyenziwa-ke i-Orlando Pirates njengoba-ke umdlalo usuzoya-ke ekhefini benza-ke i-game management usungaqala-ke wabale-ke namaphasi ahlanganiswayo lapha-ke i-Orlando Pirates right oma right Mufukenga 10-1 biza amaphoyisa konake nemtanami apolisa wenze njani apolisa Mufukenga sibheka lapha-ke right oma right uyofuna lapha-ke uNdaba onside uNdaba Mufukenga futhi hlala no apolisa
atifasa phakathilikhomeni kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esiphakaphakeni rayithoma rayifetsa thathapulwana biza amaphoyisa konakele mntanami bathi khona iveni angaboshwa amazulu ayikhipha iveni amaphoyisa babona lapha-ke amapholisa yadlala i-TV Yashimnyam, 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 Yashimnyam. Yena-ke uOswin amapholisa ababeka-ke uOrlando Pirates-ke phambili nawo lapha-ke amagoli-ke amabili bayifumbathisa-ke u-3 points i-Orlando Pirates amadoda-ke lawa-ke omabili soke sibone-ke lapho ukuthi-ke ngesibombe sesibili umdlalo uzothi-ke uhambe ngasiphi-ke isimo kwabe mulamboni ekhontola usubasuba thathapulwana biza amaphoyisa konakele mntanami apholisa thola lapha komfukenga kona kwathrebhela umphakathi umfukenga idlale-ke ekuhambeni kona-ke i-recovery sibheka lapha-ke muremi wezejane thathapulwana biza amaphoyisa konakele mntanami mphuthuma Phuthuma phasi kanokusho lokusha kana phasi lakhona uyihlalele ehambe no-10 biza amaphoyisa konakele mntanami Oswin amapholisa onside Mphuthuma Mphuthuma sinda ngokulambisa usuthu funa lapha-ke libone siyema phakele kudla Mosha Sophatala sibheka phakele Mufukeng wenze njani thola amapholisa Oyindoda Mzimela ifuna lapha-ke Sibisi ibhodlela amapholisa phakamisa lapha-ke amapholisa athakele phakele kudla sibheka lapha-ke Tsukutsa angafika nakuleli bhola kodwa-ke uyalidla yena-ke uRian Hanamuva Kehleza mntana Makhehleni Makhawula na-assistina sikaMahlalela eyitevula ifriji ingasebenzi rayithoma rayifetsa apholisa Ndaba awuthi uyazama sinda ngokulambisa usuthu kuye lapha-ke ezokwenza-ke ushintsho Orlando Pirates wafaka-ke amanzi endlini yena-ke uSibisi engaphakele nkundla kuyapha-ke uNdaba athi ayikhulunywa leyo ndaba rayithoma rayifetsa Mufukenga eyindlela yaphasa the radio man phakathi ebhokisini the radio man apholisa uthi nompempe penalty shamadodelele phansi sebenzile umzimela uthi uThariq Filizane awuthi-ke sibhekeke leli yebhola ebezathi uyabhala lapha-ke ukuthi hhayi-ke Mfukeng siyabangena okwesibili kodwa-ke uMfukeng wakhetha ukuba upalisa washaya-ke ipale sibilibili Mike Mosha Sophatala uyafika khona liyamshiya-ke leli yebhola emva kwenhle-ke iphasa ebekhishwe lapha-ke u-10 biza amaphoyisa konakele mntanami yena-ke Oswin amapholisa wafuna ukuqima lapha-ke uMike Mosha wezeshani-ke sithole udlala-ke nomaqokolo alidlakalula nje ibhola lakhe yena-ke umaqokolo phansi lapha-ke uSibisi ezokuna lapha-ke uSuthu uSandile Mthethwa uyofuna lapha-ke Qmashela Kigen Alena engaphakele nkundla uSithole ulikhiphela ngaphandle kodwa leli bhola uSithole kusho uyofuna lapha-ke 10 biza amaphoyisa konakele mntanami apholisa oshintsha kamnandi wetito lapha-ke Mike Mosha Sophatala sibheka lapha-ke Mike Mosha sibilibili uyedwa u-apholisa 10 ayikhona yamhlula lapha-ke 10 Oswin apholisa
amapholisa efuna lapha-ke uTito bamvimba. Sibonge bawuhlala sikomdlalo oqala waze-ke wayophela engathi-ke emva kwalo mdlalo uzothola lapha-ke umdlalo wePolokwane City nawo lapha-ke iKaizer Chiefs. Mina nawo sihlangana-ke e-FNB Stadium ngesonto iyo lapha-ke Orlando Pirates izobe ibhekene-ke neqembu leKaizer Chiefs. Amakhosi kuye lapha-ke iSoweto Derby. Babodwa bathi-ke bacela ifavor, abanye bathi nabo-ke bacela ifavor, asazi-ke mbukeli bathi-ke yonke into ilapha-ke kuye lapha-ke iKaizer Chiefs. Orlando Pirates ihlala lapha-ke number 1 engathi-ke ilandelwe ilapha-ke Mamelodi Sundowns neKaizer Chiefs. AmaZulu naso lapha-ke